Siklod tamo po at pangadyan tayo, ing panalangin para king kapupusan ning pandemya. King lagyo ning pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa igpami, mamaos kami keko, saupan mo kami, king malmong grasya, bangawan mi, ing dake mi, kanita mayari ne iting pandemya. Antabayanan mo kami, banason dumi, ing gagawan ming pamaningat, para king kaligtasan ding sabla. Tuki ke sana karing patakaran ay pairal ning gobyerno, ban mayampat na, at ena miulitan ing pangakalat ning nanumang virus ang malyaring datang king bansami. Dagdagan mo pa, O Ginu, ing kapibabatan mi, king pamanyulod face mask, pamanos gamat, at pamag-observe physical distancing para aiwasan mi ing pangakalat na ning nanumang virus. Aslaganan mo kaisipan detang epa-pepa bakuna, magpabakuna na lasana, ban mi ka protection law laban king virus. Parati kami sanang makasadyang sumaup karing kapatad ming mangailangan, at tutong miapektuan, king karelang kabiyayan, ida kami sana ingkaya kaming kayatinan karela. Lingunan mila sana, detang misasakitan, antabayanan mila sana, detang manandaman matinding lungkot, ampong pamangulila. Saupan mo kami namang kimot, banibawasan mo man, ing nanumang bisyo, kalupa na ning online sabong, ampong drugs, ang makasira king be, at pamikakatawan, at kaisipan ding mi pasoso na kareting bisyo. Manakit la sanang aliwang mas masanting aparalan, aapaglibangan da. Nung emisaw pan ing kaya kaming sarili, O Ginu, alang malyari kaya kami. Inya, turuanan mo kaming maniwala, king agyu at agawami, ban maging responsable kami, king biyemi, at king paintungulan mi. Mabiyasa kaya sanang magtiwala karing sarili mi, uling maragol ka tiwala kaya kami. Itiyaduan mi king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. King lagyuningig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Luklok tamo po. Kapanyausan po ka rin kakasal. Kakasalapuri, Melvin Ordonez Atienza, 26 years old, taga number 120, Purok 2, Santa Monica, San Simon, Pampanga.
kakasalya kang Lois Jan Kiara Gueco David, 26 years old, taga Paralaya del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po King Repository Chapel ng Virgen de los Remedios, Arzobispado de Pampanga, San Jose, City of San Fernando, Pampanga, King June 25, 2022. I Michael Jasper Bonus Arcilia, 26 years old, taga Purok 6, Juliana Subdivision, City of San Fernando, Pampanga, kakasal kang Mabel Balingit Pineda, 26 years old, taga San Isidro, City of San Fernando, Pampanga, kakasal laking Santa Monica Parish, Parian, Mexico, King July 3, 2022. Na naman pong sumbaga la baluyo, kareting kakasal, pabaluyo na mo po kang among Paul or King Opisina na ning parokya, dakal pong salamat. Kami da po din kaya katamong panalangin, iabetala po rin makatuking kayadwanan, kapasalamatan po ka rin Katikis, Arnold Mendoza and family, Marlene Bondok, Tinet Santos, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Nonong and Virginia Manoloto and family, Romeo and Lilibet Fortaleza and family, Susette Lopez and family, Annalyn Santos, Alessandra Ann Tayag, Philip Tayag and family. Magmasusiking kayang Aldoning kayang Kebaytan, Rose Boblete. Special intentions da pudi, Arlene Mercado, Archimedes Bondok, Stephanie Andan, Marie Cris Mandam, at Ren Simeon. Quick recovery and complete healing na pong Sherry and Janina Mendoza, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Juanito Pineda, at Stephanie Lopez. Para puking kaladwadari, Ricardo and Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Jesus and Adoracion Canlas, Irineo and Epipania, Dr. Serafin Cristobal Jr., Francisco and Carmelita Capili, Regalado Sr. and Lolita Lingat, Leonardo and Jose Bondok, Nomeriano Sr. and Ruben Sr. Bondok, Ramon and Ricky Pabian, Virginia Co, Ramon Manalastas, Norberto Santiago, Conrado Parungaw, Honorata Ocampo at Ding Maldang Kaladua. Maya payabak pong pasibayo, pagmasusyan tayo pong ngeni ing solemnidad ning Santissima Trinidad, talakad tamo po di kantataya ing dalit a pamuklat.
Igaya king anak, igaya king Espiritong banal, metong nga Diyos sakdal king kamalan, metong nga Diyos sakdal king Kaniting misa yabeta mo naman karing kay katamong panalangin ing makatuking kayadwanan. Panalangin tayong kay katang bansa at itamong memalen kabang pagmasusyan tamo ing kay katamong Independence Day. Pakamalan ta sana ing katimawan at kalayan kay pamanada kay katamo din kay katang pipumpunan lalong-lalo na din kay katamong bayani. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan di among J. Car, among Senon at among Jeff ang magmasusi king mumunang anibersaryo ng karelang ordinasyon anting pari. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan ng Lina Lobo king Aldo ng Kebaytan antimurin para king kaladwan ng Juanito Isip. Mitipon tamo king Laguna ng Igpa ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo ing lugod na ng Diyos Igpa at ing pamakyagom ng banal na Espiritu manatiling parati kaya kayo. At kaya ka antimurin. Kaniting kayabakan, mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing maulang kapiesta na ng Santissima Trinidad. Itamong Kristiyano, maniwala tamo king metong a Diyos, at iting kadyosan, metong yang komunidad, abibilugan, ning igpa, ning anak, at ning banal Espiritu. Karing penandit, etamo, mekisan metong king biyening Diyos, mawad tangyaning pakalulu at kapatawaran king Ginoo. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu at kay kayo kapatad uling mikasala kong bina king isip, amano at dapat at miyayliwang kakulangan. Ulinitay panikapuko kang Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang Anghelang Ponsanto, at kay kayo kapatad, king ipanalangin niyo po, king Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Kasalasan, kapayaman galing sa ungkiyang kaluran. Inayang Diyos, nakasalasan,
sasaman pasalamatan. Parangalan dakang sasaman pasalamatan. Parangalan dakang ligaya pinyotin kapatat kataasan kapayapan karintaw kayang kalunan. Ligaya pinyotin kapatat kataasan kapayapan karintaw kayang Manalangin tamo king kakatamong Diyos ay Pa, Anak, at Banal o Espiritu. Pupurian da ko, O Diyos, igpanglubos mayupaya, Kristong Ginoo at talapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo ing kekang sarili, king kabubusalan ning kekeng pangataw. Agyagan mo keng makirake, king kekang biye at lugod. Meto nga Diyos at lung persona. Manatili ka sana king balayan miyubog king kekang wangis. Malapit king yatu apagdala ng biye ning kekang lugod. Itihadwan mi o wigpa, Anak at Banal na Espiritu. Meto nga Diyos, tutu at mabibiye. Ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kasabian. Makanyan ing sasabyan ning kabyasnan ning Ginoo. Ing Ginoo lelangan ako, kanitang kamumulan, amiladlad, ing kayang paksa. Bayo pamigmula, ing dapat da kanitang minuna. Ibat king alanganga, mitatag na ko, king kamumulan, bayo ya po, migmula ingyato. Alapang kalalaman, inyang mibayit ko. Alapang batis, ang masisibol danum. Bayo la mipamilmi, king lagyuda ring bundok. Bayo la miyubog, ding kabundok-bundukan, misapwak na ako. Bayo ne pagewa, ing labwad kambering marangleno, oring mumunang puling king alikabok ning yato. Inyang pekatigik ne ing suklob king babo, atina ko ka rin. Inyang dinina ng angganan ing mabilog a malalam adanuman. Inyang pekakapal na ing lulam ning banwa. Inyang pepaltono ring sibul king kalalaman. At dinina ning angganan ing dayat malat, ban indanom elalagpas king pasigan. Kanitang binili ne, ing pundasyon ning yato, atiko king siping na, kawangis ning masikan at talapagobra. Pamatulan ke Aldoldo, mamyalungan alang tuknang king arapana, at mamyalungan numan ka rin inyang ayari na ne ing yato. Matutula kong makyabe karing anak do ring tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo ake kaming Diyos, sakdalya kamalan ing lagyo mo king mabilog ayato. O Ginoo, akia kaming Diyos, sakdalya kamalan, ing lagyo mo, king mabilog ayato. Neng ing banwa pagmasdan ke, ing banwang gewara ding taliri mo, ding bulan at batwin, karen binili mo, nanuya ing tao, bat ke kayang gaganakan, nanuyapin in tao, bat ke kayang pagmalasakitan. O Ginoo, akia kaming Diyos, sakdalya kamalan, ing lagyo mo, king mabilog ayato. Makanyan man lelangan meng alus kapante mo,
Pitunganan meng kamalan ampong ligayo, kaya mo penibala, ing sablang dapat mo, lalam ng upaya, pepasakop mo, ing sabla-sabla. O Ginoo, akya kaming Diyos, sakdalya kamalan ing lagyo mo, king mabilog ayato. Ding tupo at baka, pati animal amangalyap, ayop at asan king danuman, ating sablang kakawe, king dayat malat. O Ginoo, akya kaming Diyos, sakdalya kamalan ing lagyo mo, king mabilog ayato. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Ngening ita mo milapit ta na king Diyos, king kapamilataning kasalpantayanan, metanggap ta mo king Diyos, king kapamilataning ginutang Heso Kristo. King kapamilataning kasalpantayanan tamo, peparas ng Jesus kaya katamo, ing grasyang kakamtan tamo, ngening kasalukuyan. Ikakatula tamo, uli nito, ing kapanayan aatyo kaya katamo. Kapanayan king pangarakayan tamo, king ligaya ning Diyos. Dapat aliwa mo iti ing malyari tamong ikatula. Malyari tala namang ikatula, ring kaya katamong kasakitan. Ding kasakitan areti, balo tamong mamungalang kapibabatan. Ating kapibabatan, mamungang pamagparati. Ing pamagparati, magdalang kapanayan. At itinamang kapanayan, makabugo kaya katamo, uling Diyos, tigtog na no, ing kayang lugod, karing puso tamo, king kapamilataning Espiritu Santo, apag kalubning Diyos, kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayop a balita. Ligaya king igpa at king anak at king banal espiritu, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning paintungol. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king mayab a balita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga na karingke ang alagad. Dakal ko paboring sabihan kay kayo, dapot eyo pag yung aintindihan ngeni. Panyatang ning espiritu ning katutuan, yo ing sumaog kay kayo, ban aintindihan yu ing sablang katutuan. Uling eya magsalita, king kayang sarili. Nune magsalita ya kay kayo, king dimdam na. At sabyan la, ring bage datang. Paligaya na ako, uling ing sablang sabyana kay kayo, manibatan kanako. Ing sablang at king igpa kanako.
Inya sinabi kong ing sablang sabyana ke kayo, manibatan kanako. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Papurihan kaya ko, O Kristo. Kalupa na ning mesang bitla king umpisa na ning misa, king aldo iti, pagmasusyan tayo ing kapiesta na ning Santissima Trinidad. Itamong Kristiyano, lalong-lalo na itamong Katoliko, maniwala tamo king metong a Diyos. Dapot iting kadyosan, bibilugan dingatlong persona, ing Diyosig pa, ing Diyos Anak, at ing Diyos Espiritu Santo. Ing Diyos, eya magdilidili. Para kaya katamong Kristiyano, ing Diyos, metong yang pamiyabe-yabe, metong yang pamisamak. Ing kutang, nano kaya ing kabalduga na niti, nano ingamanwa na niti, king kaya katamong aldoldo pamibye-bye, uling makirake tamo king biye niting kadyosan. Uling mga binyag tamo king lagyunan ning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Lawen tamo ngeni nung nano ing malalam ng kabaldugan at amanuan niting kapaniwalan king kakatamong aldoldo pamibye-bye. Misan, dimdam ke ing metong ayma nga nang magreklamo, ay, kapagal ko, ako ngan ing magobra king bale, kakungan ing obra. Kagising ko na yung abak, pagluto ko lang almusal, dahil anak ampo ning mister ko. Pakanan ko la, isadya ko ing imalan ding anak, dahil nga liwa, didiluan ko pa. Manos kong pinggan, iatad laking eskwela, kauli ko, maglinis ko, mamipi, magluto, iatad ko yung pamanganda, itang paugtuan. Midlip ko sa aguli, mamilansya na ako. Kaya ba't kauli da, sa upan ko la pa, king karelang pamagaral. Kaya ridang memyalong, diluan kula, pagluto, pakanan, patudturan. Kitnan ke, nga ko, nanuneng grade ing pangane mo. Grade 7 ne po amo nga na. Buri nang sabihan, high school ne. O ba't, emo turuanan manos, pinggan din kaya kang anak. O ba't emo isane, maglinis king bale, turwanan mo lang talan palis, manguskus, maglampaso. E di mabawasan ning kekang obra, imister mo, wari, ala na manggagawan na yung Sabado, ampong Domingo. E di kabang magpainawaya, nawari ag yung magload imalan king washing machine. E di balang Sabado, malyari may akasaw mamipe. Ing dakala obra, malyari namang pipartyan-partyan. Ing mabayat a obra, posible namang pisaup-saupan. Tamo kailangan solwan o sarilinan, akuan ngan at talakaran, ing ega na ganang responsibilidad. Malyari namang abe-abe at saup-saup magobra. Kaluguran kong kapatad, itamong Kristiyano, makanyan tayo kanong aranasan at aintindihan ing kadyosan, ing metong nga kadyosan. Metong yang komunidad, ing Santissima Trinidad, abibilugan ding atlong persona, ing Diyosig pa, ing Diyos Anak, at ing Diyos Espiritu Santo. At nung lawen tayo ing Biblia,
at ing kasalesayana ning kakatamong kaligtasan. Akit tamo nung makananong iting kadyosan, abey-abeyang menigobra para king kaligtasan ning meto ketawan. Saup-saup lang kikimut, ban minawa ing biyetamu ketiyatu. Mipapagsuporta, ban akam tanda ing mayap dang parasan para kay katamu. Ban aranasan tamu ing biye ganap, ing biye masaya, ing biye payapa, ing biye manawa. Ena sinoluan ni serilinan ningigpa, ing obrang pamagligtas king tao at king yato. Dinakena king anak, inya tinubod na ing anak, bilang kapatad tamo at talapagligtas. At ing anak, penandaman ing magdilidili king obra ng pamagligtas. Penandamana na kaya beneng parati ingigpa. Panenang sasabihan, ako at ingigpa nga na metong kami mo. At mi kasika na niyang gampanana ing kayang misyon, king saup at pamanantabe ning Espiritu. Inya nga ng San Pablo, king kadwang pamamasa, king sulat na karing tao Roma, nga na milapit ta na king Diyos. Makanano, linapit siya yung Diyos kay katamo? Personal? Makanano, king kapamilatana ning ginutamong Esukristo. At kaybat nga na pa, ing Diyos, tigtug na ing kayang lugod karing puso tamo, kapamilatana ning banal ay Espiritu, aparati ng pagkalub kay katamo. Bistaman mabayat yang dalan ing tao at ing yato, uling dakal tamo pigagap pamangailangan at problema, meging malagwaking Diyos, uling eya metong ing magdala, ela mo naman adwa, nune at lula, metong lang komunidad, metong lang pamiyabe-yabe, inyapin agawa na ning Diyos, ing masakit a obrang pamagligtas. At ingawos tamo kaniting kadyosan, Santisima Trinidad. Metong a Trinidad, metong a komunidad, metong lang pamiyabe-yabe, pamisaup-saup, at pamisan metong ing kakatamong Diyos. Para sumulong ing biyetamo ketiyatu. Pila na pong beses mitas ing presyo na ning gasolina. Inyang tauli kayong mga raga, alos 80 pesos na ing alaga na ning balang litro king gasolina. Siguradong sali si kanyan ing mitas ing presyo ding miyaliwang panyaliwan. Mitas napin ing pamasahi. Siguradong maging masakit ing biye karing daratang ayaldo. Dapot bistaman masakit, agyuta mo ngang dalan at dalanan ing mabayat at masakit. Nung abe-abe tamo. Agyuta mo ang arapan ing masakit at mabayat. Nung saub-saub tamo. Pakatandanan tamo. Kaya betaya ing Diyos. At king kakatang pangatao at pamiyabe-yabe ing presensya na ning apong Ginu. Uling mebinyag tamo king lagyo ning igpa at ning anak at ning banal ay Espiritu. Pakatandanan tamo at ing biyening Diyos kaya katamo. At ing biye ning Santisima Trinidad king kaya katamong pamiyabe-yabe. Inya tatakot at marine idake king metong at metong ing kaya katang beyatan, ing kaya katang problema.
Saup-saup tang magobra. Ang giyang kareng kaya katang pigastusan. Ang giyang keng pamanarap karing biyaliwang hamon ning personal abye at ning biye panlipunan. E tayo kakalingwan ing meto nga kasebyan kapampangan nga na nuyaman kabayat ing bubuat, maging mayanya anting patpat, nung dakalang mamwat. Makanyan tayang aintindihan at bibiyayan ing Santissima Trinidad, itamong Kristiyanong kapampangan. Ulitan ke, nuyaman kabayat ing bubuat, maging mayanya anting patpat, nung dakalang mamuat. Iti sana ing mamiyasikanan kay katamo, kabang arapan tamo ing masakit, at dadalanan ing mabayat. Ngeni po, gampanan tamo ing pamitubod pasibayo, karing kay katamong katikista. Kaluguran mi pong Pura Paroko, Reverend Father Paul Velasco. King lagyuning catechetical ministry na ning parokya ning San Jose, malugod ko la pong ipresenta kaya kayo at karing talasal pantaya, reting katikista, amiyubog at migsadya, para king banal a pamanuro, karing kayanakan. Aduan mi po ing kaya kayong pamanayon at bendisyon karela. May yakit mo karela ing masalese pamanugali, katapatan king kasalpantayanan, at mayap apaing tungulan king karelang kapagnasan. Opo, king lugod na ning apong Gino. Ausan nyo lang ni dating katikista. Lumapit la at talakad king altar ding Mayaus. Suset Lopez, Lilibet Malyari, Marieta Payad, Remedios Santiago, Cristina Gonzales, Marilu Canlas, Redesmin Dali, Remedios Mangulabnan, Melita Miranda, at LP Jacarion. Kaluguran kong katikista, di natang kayo keti king mipnong kalausan na loob. Opo, Masala ke kayo ing bayat ning obrang piniliw, at ing tiwalang babyeda ke kayo ding pengari at ning mabilog a parokya ng San Jose. opo, Makasadya kayong dumalan pang pamag-aral at pamiyubog king mayap at matulid a paralan ning pamanurong kasalpantayanan Katolika. opo, Makasadya kayong painggulot king nanumang makabalakid, karingke kayong tuturo at magsikap maging mayap alimbawa king biye Kristiyano. opo, Agkatanda kayong ngening siklod at adwaning saup ning Ginu king ke kayong pamagobra para king kasalpantayanan. Ginuming Jesus, adibinong talaturo, makasiklod kami king arapan mo ngeni, magpakumbabang manyawad sao, king kaya kaming kainan. Itugtog mo kaya kami ing kalam, ning kaya kang Espiritu Santo, at turo mo kaming maging malam alug. Mapanatindi, maganaka, masipag, at makabuklat isip. Antabayanan mo kami king oras ning kasakitan.
panatilian mo kaming mababalog king oras ning katuparan. At ipagawa mo kaya kami na ika mo bukod ing tibatan at paintong ulan ning kaya kaming sikanan. Ibiyem na kaya kami ing indumo at indumo mo naman. Imariyang meging tapat kaya ka at meging mumuna mong talaturo. Iti nga naaduan mi, king kaya kang maligayang lagyo. Amen. Talakad ko ngeni. Malapad ya ing asikan, dapot di taklamo ding magobranan ning Ginoo. Dingaliwa ke kayo ilang mangambul, dingaliwa mananaman la, dingaliwa ilang mamalot. Dapot mapalad kayo ngang magobra king asikanan ning Ginoo. Uling ena kayo paimburisan. Nune manatili ang mantabe at pamiyasikanan king balang daptan yung mayap. Makanyan man, mabayat ing kaya kayong piniling misyon. Uling at yu, king gamat yu, ing pangakabos da kaladwat katawan, ding balang anak amalating mipanibala kaya kayo. Idingan daptan yung pigunaman at layon pilasan. Inaus na kami ng Ginoo. Pinili na kami kaniting mapagmulalang obra. King saop na at sikanan. Kami ngening tatangwanan mi ing kayang iaus. Nung makanyan, ibiliula ding wanan yung gamat, babo ding pusuyo, at agatanda kayong ngening yapse, ing kaya kayong pangako. At ako ngeni, lalam ning upayang miyabiya kanako, antimong kura paroko, tatanggapan da kayo, at tutubod anting katekista. Ban ipanaralye ing maya pabalita, kapamilatanan ning amano at dapat. At bendisyonana kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, isunduyo ng gagampanan, ingke kayong misyon. Marap ko po ngayon karing tao. Palakpakan tala po din kay katang katekis. Ing panalangin ing balen. Kitmuan king lugod, king kay katangig pa, bustan yung ing banalay espiritu, nga nang manalangin ibat ka rin kay katamong puso. O banal at mayupayaming Diyos, pakiramdaman mo kami. O banal at mayupayaming Diyos, pakiramdaman mo kami. O ikpaning sablang lugod, ibili mo ka ring puso mi, ing kapagnasan, magdulap, pamisan metong, at kapayapan, para ka ring sabla, inyang aming manalangin. O banal at mayupayaming Diyos, pakiramdaman mo kami. O ikpaning metaw ketawan, papanitilian mong mabye at pasiknangan king balang talasal pantaya, ing kapanayan milapit kaya ka, antimonong makanano kang malapit kaya kami, inyang aming manalangin. O banal at mayupayaming Diyos, pakiramdaman mo kami.
O maglalang at magligtas mingig pa, pisan metungan mula ring sablang Kristiyano, king kametungan, ning metunga kasalpantayanan, at king bukod mong dalan ning biye ng Jesus, anak mo at kapatad mi, inyang aming manalangin. O banal at mayupayaming Diyos, pakiramdaman mo kami. O igpa, kakaluguran ding tao, iyangat mula ring at king kaligaligan at sakit, ibiye mo karela ing tetagan manatiling manalig ka at ing kapanayan a Emily Lily Karela, inyang aming manalangin. O banal at mayupayaming Diyos, pakiramdaman mo kami. Hoy, paming kaya kang anak, bustan mong ding sablang komunidad Kristiyano, munyelang patutu, king tapat mong pamaglingap, king kaya kang katimawan, katuliran at tula, inyang aming manalangin. O banal at mayupayaming Diyos, pakiramdaman mo kami. King katahimikan, mi papanalangin tamong eni, para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Panalangin tayo naman ng kakatamong bansa at itamong sablang Memalen, Pilipino, pakamalan tamo sana ing katimawan, penigobran dat pepamana din kay katamong pipumpunan, lalong-lalo na din kay katamong bayani. Gamitan ta sana iting katimawan para king panyulong ning balang metong kay katamo. Ipanalangin tamo naman ing kayadwanan at kapasalamatan din kay katamong katikista. Mananasa ng gampanandang mitpong sigasig, ing misyon ami pagkatiwala karela. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kayadwanan di Arnold Mendoza, Marlen Bondok, Tinet Santos, Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Nonong at Virginia Manaloto, Romeo at Lilibet Fortaleza, Suset Lopez, Annalyn Santos, Alessandra Ann Tayag, Philip Tayag, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldo dang Kebaitan, lalong-lalo na i Rose Poblete, Lina Laksamana, Christy Flores, Ibeth at i-Ber. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kayadwanan di among J-Car, among Jeff at among Senon, ang magmasusi king anibersaryo ning karelang ordinasyon ng tingpari. Ipagkalub na sa aning Diyos ing kayadwanan di Arlen Mercado, Archimedes Bondok, Stephanie Andan, Marie Chris Mandap at Irene Simeon. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na di Sherry at Janina Mendoza, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Juanito Pineda at Stephanie Lopez. Panalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong Mayang Unabie, lalong-lalo na ding Kaladwari Benedicto, Juanito Isip, Ricardo at Uliana Gonzales, Dr. Robert Flores, Jesus at Adoracion Canlas, Irineo at Epipania, Dr. Serapin Cristobal Jr., Francisco at Carmelita Capili, Regalado Sr., Lolita Lingat, Leonardo at Jose Bondok, Numeriano Sr. at Ruben Sr. Bondok, Ramon at Ricky Fabian, Virginia Co., Ramon Manalastas, Norberto Santiago, Conrado Parungaw, Honorata Ocampo, Porita Santos, at ding Maldang Kaladwa, ipanalangin talangan king Ginoo. O banal at mayupayaming Diyos, pakiramdaman mo kami. O maluguday pa, pakiramdaman mo ing panalangin mi, uling papasyag na niti ing pamakisamak mi keka at karing kapatid mi, kang Kristo Jesus aginumi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakot ng kay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyu, king kaya tamang kasaplala at ning kayang Santa Iglesia. O Diyos aginumi, papagbanalan mo reting ain, at kapamilatan da, gawan mo keng ganap adawon keka. Idiadgon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kekayo, At kaya ka antimuri, yat nayoring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Masayaming papasyag ing kaya kaming kasalpantayanan, king misteryo ning kaya kang kadyosan. Bilalag mo ing kaya kang ligaya, antimo ing ligaya na naman ning anak mo at ning banal espiritu. At lung personang pante-pante king kamalan, alang pamyaliwa king ligaya, dapot metong aginu, metong a Diyos. Akapilan man misamban king alang kapupusan mong ligaya. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel ka rin banwo, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makyabe kami, king alang tuknang dang pamamiyag kapuryan keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo. Ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon pusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidaon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan king waneng kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kan iti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo dalang anggang tipan, amibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ing misteryo ning kasalpantayanan, 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 ing mister
Iniangeni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keko, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan mo. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban mi ganap iyo, king lugud, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing ke kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, detang gaganakan mi at ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayamo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king balmong kaburian, king kakabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilyang tinipo na ning Diyos sa igpata mo, kaya abe-abe tamong yaning manalangin at pasaw. Ikabos mo kamyo, Ginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan, king panawon mi, bangking kasaupaning kayang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos.
O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kanakong kapayapan, yang babyeku kekayo. Emo sa babalikdan, ding kekaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kekang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kekayo. At keka antimurin. Ipakit tangining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan kekayo mo. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yatu. Mapalad na ring mayaws magisulu, king apuna ning kordero. Gino, ako matampan tanggap keka, dapot yagkasme nga mano mo at kumayak na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sana, ing tanggapan da ka, o Gino, king sacramental, ampong physical aparalan. Dapot uling iti, posibli, king kasalukuyan na panahon at sitwasyon, paniwalan ko king kapamilatanan ning maglapo ng lugod ning igpa at ning upaya ning kiyakang espiritu, ipagkalumenge ning kaurasan o Ginong Jesus ing kiyakang sarili kanako. Manatili ka king puso ko, aslagan may ing kaisipan ko, gawan mo kung kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal karing kapara kong tao. Banaluguran, ampon asoy wanda ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Langin tamo. O ginong Diyos, sa sambanda ka, meto nga Trinidad ding persona, meto nga alang-anggang Diyos. Manalo na sanang ing kasalpantayanan mi, at ing sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ding katawan mit kaisipan, ban masigasig ming agampanan, ing misyon a dinakemo ke kami. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya ke kayo. At kaya ka antimurin. At mantabi ke kayo at karing ke kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ing igpa ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Adaun tane ing banal a misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos.